Herkes Allah'ın salamı olsun. Bir günler 4 otaq 75.000 manata. Bax bu görürsünüz. Hazırda bax burada keçidin yanından xəstəxanaya gedən yol. Düz bizim ofisdə hazırda burada yerləşir. Tamam, size zəhmət olmuş göstərdim. Bax düz ofisimizin yanında. Yola 50-70 metre arası var. Buyuraq inşallah evimizə baxaq. Allah evi olmayanlar Allah'ın ev qismətsin. Buyuraq baxaq. Bəli, bax bugünkü gündə bu 4 otaq